Sanibonani wengane zakwethu, ake nginibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphinda kuphi-ke la kuzofunyana khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicindezele usubscribe. Useyekile uJohn Committee onguhlalo we-Captain City imizamo yokufuna-ke ukusandisa umkhandli waseZimbabwe uBulliat ugcine ukubonakala-ke kwi-Kaizer Chiefs. Ngemuva kokuthi-ke lo mkhandli-ke ehlukane ne-Chiefs-ke ekupheleni kwesizini edlule, lesikhulu-ke siqinisekisile-ke kuleli phephandaba ukuthi-ke sisezithendeni-ke zakhe. Sikhuluma-ke ekuqaleni-ke kuka-Okthoba-ke lesikhulu-ke saveza ukuthi-ke sesiqalile izingxoxo zokuthi-ke uBilliat ajoyine-ke amaCitizens futhi-ke zihamba kahle-ke lezo ingxoxo. UComitis-ke wayekhuluma-ke neSolezwe lapha ngo-Okthoba 2 ethi-ke ulindele ukuthi-ke ngo-Okthoba 4 babeke sebeqede konke. UComitis-ke wayezwakala ekujabulela-ke ukugcina-ke emsayinisile-ke uBilliat njengoba-ke yaveza ukuthi-ke nguyena-ke owamletha kuleli-ke emsayinisa kwi-Ajax ngo-2010. Ngemuva-ke kwale nkulumo-ke kucebeza iziba-ke ngo-Okthoba-ke lalo mkhandli nesithi uzokhumbula ukuthi-ke ngaseqaleni kuka-July-ke i-Chiefs-ke ikhiphe statement-ke veza ukusho-ke ukuthi uBilliat-ke unyamalele. Amakhosi-ke aveza lokhu-ke esekhempini yokulungisela ukuqala-ke kwesizini ethi-ke laphana-ke umdlali-ke akabonakali. Ebuzwa-ke uComitis-ke ukuthi-ke ihamba kanjani-ke imizamo yokusandisa-ke lo mdlali, uveze ukuthi-ke useshiye phansi-ke indaba yakhe. Uqhuba wathi-ke uphoxekile-ke ngendlela izinto-ke ezihambe ngayo. Asiyeke kanjalo-ke indaba kaBulliat, ziningi kakhulu-ke izinto engimatasa ngazo ukuthi ngalokho-ke ngijahana naye. Angikuveze-ke ukuthi ngiphoxekile-ke ngendlela lolu daba-ke oluphethe ngayo. Ugcine sekunzima-ke ukuxhumana naye-ke noma-ke abephethe izindaba zakhe. Sigcine-ke esekhonjwa laphana ezindaweni eziningi. Ngeke ngezwe-ke nokuthi-ke kuneqembu lase-Saudi Arabia-ke elifuna-ke ukumsayinisa nokuba-ke bengathanda-ke ukumphinde-ke ngisebenze naye, kodwa ngeke ngichithe isikhathi sami-ke ngokuthungatha-ke yena. Konke-ke sekulele kuyena-ke ukuthi uyafuna noma-ke cha-ke ukusijoyina, kusho-ke lesikhulu. Ngaphandle-ke yokukhonjwa-ke eSaudi Arabia-ke elinye iqembu kwavele ukuthi-ke liyamfuna-ke i-Young Africans-ke yase-Tanzania, nakhona-ke kugcine-ke kuthule. Ezinyangeni ezedlule-ke kwavela ukuthi-ke ubonakale-ke ejima no-Cole Alexander-ke ebedlala naye laphana kwi-Chiefs nomkhaya wakhe-ke u-Evan-ke Rusiki. Kwenzeke lokhu-ke ngaphambi kokuthi-ke u-Alexander-ke ajoyine i-Johannesburg yase-Sweden. Lesikhulu-ke sithe laphana bazoqhubeka-ke nokuthungatha-ke umkhandli. Bekungaba kuhle-ke ukuthola-ke umkhandli onjengoBulliat njengoba kusemnyama laphana ngaye-ke kumele siqhubeke-ke nokubheka omunye ozosisiza-ke kwinkinga yamagoli. Kuningi-ke sifuna-ke ukuzuza-ke ekupheleni-ke kwesizini uphetha uComitis. uBulliat-ke uzakhele udumo-ke esejoyine laphana i-Mamelodi Sundowns-ke ngo-2018. Ubeshisa-ke laphana engabaswele-ke bambisane no-Leonardo Castro kanye-ke laphana-ke no-Kikendoli. Igama-ke kade sebebizwa ngalaphana-ke kade babizwa ngokuthi-ke i-CPD. Uhambe-ke kuma-Brazilians-ke eseshaya amagoli angu-48 emdlalweni-ke engu-144. Amakhosi-ke washiye-ke eshayeka laphana amagoli angu-24 kwemidlalweni-ke engu-126. Wengane wethu-ke lezi indaba-ke engithe ngakuthola zona, mina sengiphuma njalo-ke ngiyintatheli yebhola yaku-YouTube. Uma uqala-ke ukubona le video noma ungena kule channel yethu, cindezele usubscribe.